abu laut. Ya kan. Khusus ke abu laut. Nyambut di kamo gam. Nyambut di kamo gam abu laut. Abu ase laut. Ketak jai patah budi kailu abu laut. Biar nak angin ku lagi ase laut lagi kah. Nak angin. Abu laut. Angin lagi kah itu. Nampak. Selalu macam men yang penting je dalam cara segi. Nampak. Ya angin hanampu angin. Aduh kun kena kun gede pula ba. Na laba makah. Aku ke kau mangkang kau. Apa god akun kam tapeng ba akun nangkang kon anak akun lelu kai di gop kai di buang gala aku nyamba udah yang kalaba takah abu ase laut nyamba tapi jika mereka nangro lagi dah balik kelapa jaro andum na proses kadang pimnya merdeka nah nyamba sapu handa tepu-tepu handa dah Mega sana ada doa, dacu minyu ada doa, saya pebarang ada doa, ekonomi ada jelas. Nyo mereka nang rogi lagi nyo sibuk tu hai abu ase laut lagi nyo. Dema ekonomi tu sagaya rayeuk hai abu ase laut, beb pinan. Jom, jangan tapaan tu muka. Bebe, hana jaja kali ku depu aku memang kah abu ase laut ana mubah-ubah memang kah bijeh ulai balak bijeh cuma kah duh balosa mengkarat ke apu blo mano ko duate komplit ka inong go kacu ada go kadamong degam ino ka man ka je ka balik lo geso do ka angin hinan memang kah berlepeng bubut liau kah ya sumber Aceh. Ya perlepeng. Nampak. Angin merdeka. Terputar yang kena kabubur ikah ke merdeka. Bawah ke? Nampak. Alah hai abu ase laut. Nampak. Emang nak jadah. Memang kau betul kawan kah kena dampak. Alam jadah. Kah dia buburnya be angin aduh minta peng ba FB nampu mejap. Bandam rempong tu kailu hana aku yang minta peng sagai. Minta peng sagai bayi. Wah, metebak hana nyung. Hana apa? Kaji, abu ase laut. Ni apa mana kini? Assalamualaikum.